Assalomu alaykum. Dostlar, atam 16 yıl murda maga tiktirgen bir baktı görürsüzler. Hadi girseniz. Bismillah. Anı kalsansızlar. Oo. Şunu tigi atkanını aytkansızdan. Abdülkadir tigip koyar. Жақшырағыны көчөгө тик. Себеби көчөгө тиккениң адамдарга болот экен. А мен көчө тиксең, койлор жеп кетет, ата баары сындырып кетет, кошунанын кой жеп кетет, тикпей эле коелу десем, тиге бер. Бир күн сүйнөсү деп азыр мынаны көрүп, ошол сиздин сөзүңүздү берекесин көрүп атам. Ким келсе ошол жерде отурат, астына мындай кылып койдук, болбосо бадам шире болуш керек ата. Сиз дарылап булардын бир дагы ширеси жок. Жаш балдарына чыгып, ойноп, biz sındırba, tibe, üzbegile, jebegile жоқ достор. Göçönü tik-tikpe bul göçönükü, bul bizden ошол элдики болот экен да. Ошон үчүн көчөгө тигип атабызбы? Эң жакшысыны тиге берели. Адамдарга пайдасы тиет. Мына мен ойлогом да. Айткансыз го, сен жебесең деле көчөдөгүлөргө бир пайдасы тиет деп. Bir narsani ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ko'rsating. Bizni ko'rayotganlarga menlar. Bu yoqda mana shot bor. Ha. Tut dostlar, tutovnik. Mana bir alma. Bir alma dostlar. Bunu köpçülük biliyor ki ayva bir alma. Mana ham zo'r. Örük. Örük. Sorti o'ta yaxshi. Mana. Bunavi mana ulangan tut. Bunavi boshqacha sort. Bu bir juma o'tib O'sha bo'shatdi. Bu yog'i bu yoq boshqa. Boshqa tut. Bu tagi asti mana ko'laka bo'lib qoldi. Odamlar kelib o'tirsa mana bolalar o'ynaydi, top tepib otishadi. Menga o'tirib salqinda o'ynashadi. Qo'shnilarim ham yerda o'tirib choy ichganga bo'ladigan joy bo'lib qoldi-da. Bunolarda ham o'sha qiziqib endi bularni ham bunday qilib qo'ydik. Albatta. O'zi ko'chat mehnati bor ekanda buni. Ko'chat o'zi 300 so'm tursa, setkalarda 1000 so'm turadi-da. Buni saqlash uchun shu kerak. Zato bir vaqt o'tib, mana o'shal kichkinakay baq dostlar. Shunday cho'ng bo'lib, aslida hozir ko'lakada o'tirasың, yosh bolalar o'tiradi. Mana shunday dostlar. Buni o'zi qo'shim ekib qo'ygan. Men prosta ulab qo'ydim. Batır qulak. Batır qulakani emas-da bu. Ошол аман болуңуздар. Бизден бап калсын достор. Өзүбүз жебесек деле, пайдаланмасак деле элдин керегине жарай турган болот. Сиздер менен фазенда атаман бир жакшы саза кетесиздер.